ekindi ombutembeyi nyihiremo ebintu byingi nyihiremo kibanza kana yamu na poroti uko witumbe no mutawuna kana kana yo najombeka so ninjira nto butembeyi ni nko murimo mbi ninga go kureka ko gutakubasa so no basa kuba ine mitoro nkabero kureka utayine cyo kubasa gukora konke mitwaro abiri ejo ningi 15 no yizomo mpaka usubure ibintu byawe by'emitwaro 20 ugiro tutamba mo gumana oguza usanga emitwaro abiri yakora 5 yakora miliyoni ningasi no basa kusohora kwa hero okwate ibintu emitwaro yawe nkasa tosubure ibintu byokora hero emitwaro yawe 30 ugenda hero utanke guze ibintu waboyine emitwaro 3 konka hari umuntu ayine emitwaro 30 atakumangune basa futandike subure konka umuntu waboyine emitwaro 3 nayo ne basa kusubura okikariye cye cyangu Rogers umwative za kashonshe cyo n'umurimo gwanje ati no mwami Rogers no mutembeyi evyona wagura proti wajuga haza n'ikinyafu cy'amani wajuga evyona bikozero mu mbere kwingana ki ebintu mbikoriro myaka mukaga myaka mukaga niyo namaro mutembeyi so nibyo binkorire mwebyo hati umuntu yaza kwebuza myaka mukaga sento ujuse korota tugambuka cya kutasya kwawe akutasya kwanje ni nkora anti ijoba no basaguze kintu cyo kurebera wale tegine basakuberye ye 15 ogiguzo sange wagiguza nko mutwaro ninga sikasanzu amara giguza kasanzu ningo mutwaro usanga ijoba to kubura kubalansinga emitwaro 3 y'amagoba emitwaro 3 y'amagoba nimba nyine ka notebook kanje kinkwandika mu sente zinatasya bwanyuma ya wiki ndeba wiki y'intasizeje ninga wiki y'inkozire rose ate wiki y'inkozire rose weekend izoteka mwamanu kureba ngu nakwavaringa kire kisisikire nyuma bwanyuma niko futwiza twagumana tugo bastombe bintu byitu warite yitano najiguza umutwaro that means no gobe mirundi ebiri ebintu nkebyo akishkumase nho bakugira ngo mutembeyi no mumbanta kwasagura ikintu cya 2 akiguze imitwaro 2 n'amazima n'amazima bw'ensonga ebintu byite byabatembe ntikira bigo badaba bw'ensonga ekintu no kisubure cyo kugambira ante muno woyine imitwaro 2 konke kukora 5 ekintu no kisubure kiguzo umuntu atakumabeyi yacho kubiyo no ryo musubuzi kandi kitari mu supermarket ngo tuba kukiramuza ekintu no kisubure nko 5 kiramuza na wenda no kiramuza gumwene chweka umuntu wekiri yaruwe kuhereza umutwaro ninga sigumwene chweka akakusasura so niko futu gukora sente omnyeto ari active west yaza ariyo nakurebegesha egombo mu rumogo atekateka kushanga buri mezi omurumogo rukugwetenga nangwa na munonga abasigazi omusigazo yine kufayo munonga kureba ngo watekatekera nyincha kare yawe araha abasigaza bo kusanga nke sankeje no mukasese nkabareba sinzire bakibyami araha abasigaza bo kusanga nabareri yaringa nke nko yo musinzi so nyoni ntekateka nto musigazo cyari hansi we nacayiyombeka usemereye kubano nanka no yerwani rihari ukashanga mu rumogo butembeye inkogu ni manya bingi tunahibe ko ayitukuriga kandi hamwe hebeyi konka no bakubanurga hantu hebeyi oyine kwekorere cyawe umuzira hariyo kunatekateka umwana weta kubasa kwegora abamwe babita bekite uno mugamira cyo muzira umuzire oryokwe umuzire oryokwe ningashi abanyambenda bo kundebesha heji nintekateka ngu umwana wawe kugira ngo mukusomana umwe hari mu future yonka ruhanga buri mutayine ko yamutekatekiro mu gisago mwana wana basagwa atarasomera zo mutembe yafune kiyabe nanda kufuna yamara kusoma so omuziro ryokwe no basafuna umwana wawe capital azombutembe yomu yamara kuzombutembeye mbanyuma iza kuora ikintu cyamane cyo binotekateka kukora yamara kusoma wagamba kushumuka shuma kiri kwingana ki anyo ndashomere kiringwa nkakoma mu cyamusanzu P7 akashishije n'umurimo gwanje P7 burizoba na tasya amagoba emitware 3 that means okwezi wano barama ekiche kati kutumhereze ngo zindi za gwa mahana nazo rgo morts yagwa na balance ngimtaro nshanje abe mtaro nshanje ebintu dabyongera na munonga ba class beta white collar jobs oturukugira kendera emtara abiro omutiyiza ebintu binabishuburankaye no bishuburankaye ebintu bisubura mu taxi park henyini wiza arhonka hariya awakatwaza aroziyasi nasubiza ibintu birungi kandi wayizaje no washikaje mu taxi park no recha pa chantiro aroziyasi katwazaje no shikahoje buri cyo kwenda cyona kiroho reka tugamba ibintu na munongo gwa uri nareba ati n'emitwaro 15 naenda kuja kushubura mugamba ati emitwaro 15 asaguresha mukaga azite oguze ziti just obigambo ngabiri bishatu abintebi no basa kusubura oti mtware ya nka 20 no basa kujyo tunasubura ho warete nkezi nkitano
nashobora hosani gagozezi nashobora hosani gagozi nkina umusente zingade nuza kuzinga buri kirahure are kirahure kisubura nkumisha atare kisubura 15 nkirijira obintu oko sente zoyine ejo tkansubure birahure nkamukaga subure wareti nkina ngarike ndebe shahaze nkumitanta nteke onkishatu nzasaza kasanzu bitano subure nkamukaga nzabubaga bw'abacyara nteke ho baga bw'abacyara nsubure MSP nkumitanta ninga yenkumisatu osubure nkofira z'abasiza nkofire yebeine subura umutwaro arona ne kusubura gumwene chweka arone za kasanzu so nkirijira akasenta koyine onkaburi sente zoyine nyoni mbahamiza ngu nizibasa kwisya achangwe cyo kwenda akagambo kakamero butukusibiro muri wa TV West akagambo kanje ka muheru nyowe nani nyongera kora musi habatembeye batahi banje bataxi park mwe bari gukora futa mwamani kamwe bari kuronda fisha ya nchakare hasigara TV West na NRM oye katurinde akaruresha yona 2017 2017 ogo no Mwami Rogers Charlton wo muri wa TV West akashonche kino mu gwanje nitekateka iwo murebi at least nechi wakopa nitekateka na nyine kinakopa amyaka yeye ebirungi byakozere myaka mukaga ntukonja kutayera abantu batari muna bamutonje kuganira n'abantu batari na mnonga bakosa emikono yawe na numutwe yes okushoma nukurunji konka enyuma hawo hari umwami wabe nateko bushajangu nawabo ina majezo muto jiro mu class konko otine magezi genzarwa ogumano yonjiraho tokabaji ninyonja kwisya ekinihiro akaruka NRM omkwezoko nasikansenyemo Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio tuguze na program ya simuka. Wow. Senyomo Gideon webare munonga omulimo ogurora sigaze namukundogu namanyagambe cyo kubanza kugira ngo akakomo P7 n'icyo kiramugarize nyuma ecya kabiri namakushoborera audible ikintu nakiye nko kukiri cyo kumbuza nca kugarukamo kandi ombwire buceye kugira ngo ari focused ohurire biyasiya kandi yanabigamba confidently ari kuporeka ngo that is what is on the ground so really umusigazi wo kutumwejereho turebe ngo umusigazi bwawe mbutashomba bwawe bahango waba focused ukimusyo mutego wawe ukareba what lies ahead obasa kukora akasente tishkwetanyisa ngo boyine debi no utandikana akasente kache hatoguma no improving mpora kandi kambibire haka abatembeye obasa kugira eduka not necessary kugira ngo banze wagura bomba kwebintu ugendo bitembeya hato cheza kukora hato bareterezabo then hati wosigazo tugoba twawe so utakaza kukajoti Yesu otunyoka nyine mutware 5 tukirarebe kachitanga ko muntu mucengana ekikuru namazima then hasigara ugenda okora kandi bomushijanyisheja nko kutwareba omusagazogo namukunda amazima ya ngima sa businesses rukiro bwingi bayizira abatwizire ntostinga bayizimba tsoborora nsonga yobwesibwa yes ari umkyaro utawusingire tugamba ngo umuntu wamuhaga ibintu ataina na 10 ngo akamugamba ibintu bibyo gendo okole ngo yamuchwera n'urufumo yamugamba capital y'omworo bwesigwa nikimaliza busaba business yosobora kukora utaine bwesigwa kandi bwesigwa ukakuba bubaho nibusobora kwebembera ukakwikihane songa yo kusoma igi agibalizeho ngo ikyamulekeseze n'amariro mu kitebe cya musanju cyari kitasobora kumugarira inyuma kwenyoma kagamba hati nyowe nyoti isomere nyongizirenti nyondinti cyari kitasobora kumugarira inyuma kurora nagena maiso nemirimo yerukubana kora kandi yerukusaneti iyo murungi roriyo naturora exactly mbeni waho tandicaraho ni hati yihurira wayozi yo bwongo bwawo wagire cyo wateka otherwise oza kuboriya uri mushawe gifabusha nyewo gumyija muharanje nimmo abo kwa noreba ngo atyarze na mecha kwena na mahagarza and indeed wa muhiro mukazi wabare mnonga ahabo kuba tora muhire busha ukamuho musagazi aina haro kugarza bwen nenchikantwe ndakuzomuka humwe no busonsoreke ngo muntu buleta kwegera onkaito twegereo turoreho tugira isomero tuwaye garundi tuwakopa nuko neide tuliteko munkoro musigazi yagambera ngo captain mtwara 20 abiri rundi 10 muno jari yesa wakargo wabayini 11 kandi ho yihire transport masa gatandukana nange cyamshanje and he's looking better and better twaza kumura base wana banyabe papura z'amakuru zatushikire
turarwo mukahumuraka twisha kubantuza baretera omanye what is going on no muceka cyawe na nahayogaho amunsi zaheru na narabarahana byona mbabiryo mu papura zitu harimo twine new vision twine na bukede mbwenu njana ngo shitame kikane tukuretere mpapurezi twarwo mukahumuraka Orwokubanza ntabwo eco agomeizi okugapima no kureba ngo buri shaha wamare grasi ya mezi tikujigotomera umurundi gumwe no kujinywa mpora kandi okeyijusya ngo agomeizi kugari kuza gukora nigabani getinga emyonyo iyo gasindika mu mubiri gukora aho kwa miza gataka ikiri mu mubiri togei kandi ko ruganywa gije gazo munda gazo mushagama kunkagari kwerekeje kuzo mu mubiri emyonye joniruga umubyo kurya ebyemboga z'amababi no mu bijuma ebyinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi tabaruka y'umnyani wito mukahumura konchiri adieri na mnywani wange akiki akintu kitambuza mpora hati tuijane mpapura z'amakuru zero kandi zimaze kwanziragara mu nyingi ya karindwi nawe kaire kawe kuri abahundu kutu ko sobole kubana umanye biri kufa mu ihanga umunsi yona urupapura n'urwa The New Vision na n'urupapura urwa Bukede munywani wanje umutekeranganwa kandi rukusika buri mwaka hurayanurwa umurwa Shameire umucara Jaria no mugurusi wawe mbakudeko mu Ruganda encha ya rero deno kwe kunkanantkayo ngaraka fotopoto njanta abantu nywe na ba fotopoto tubebaza mwebare kutaya isa abashija bamana n'abakazi bamani kuruga Radio West hamwe na TV West ninyemba imbebe mbire haro umwanya magotelele v iraka tokuruhura jera no genda ikibaira hari nyoti gakiroraga kibire kire chamani kyamukaga obutubiri twakagata akasikikachi ni hiro mirankonjere imyaka biri na mukaga Radio West yebare nyo obutukira hagati aho ikintu cyakwataka cyaho mpulire baragazamwa umwana bano akatira kawe ari butaka bwarimba tukaba usangwa horora kabataro bawe abantu batori nyona tubasima abo ingonze zumutorekere weekend y'Kyamukage kyoire akano kwijo mu buingi akandi obahurire Radio West hamwe na TV West studio mwanya gwa Lelevi n'ingonze zumutorekere numanya ngo hari umugayi gomti yakeragamo no kwesembereza abataka kya gate ye yikare kingire tayesembereza abantu amulayi kugaba bagume nawe ngo hatagenda yagwibwa ikizibu ya ferwa ngo biyaferirwe kireke gate ya kingura gate ya siba ge kingwire rari kingwire
ebyo kurya byacumbibwa ngo baithamwe ngeseri enyume yarabyamuga abantu nabo bali bamwinire kiniga no kutamugonza mwanya ogo ngo kamgambe ngo hati ngo kuburikiro torabya ngo hati neto mugeti yawo kekuntu tukujja koraki tukujja kujyamu nikimanyisa no bwo kubo bundi ine ko kuola habakyaro rundi hamwanya no mukoro nkogo nusobora kugutegeka nabantu bakabura kukoraki kwija hako abantu abo tobesiri abantu abo tobahire transport indeed abantu abo tobatekire no sangana no bunywani obo bayine nayo tubulyango bwamani no kuba if anything baitu tubikire mwanya ngogumu twasanga haro abantu abali mulerevi barugira nambarara yego chezera nawo kubatrana tutarukumanya ngo buntu rabasangayo nikimanze ngoze ngoze zibaire zamani kandi tusima kibi muno butasima twine myanya mwe tugenzeremo mu bufundo oku atwine msejo tutanga ine side za mu MT aho mbamweta maballs yes ngono maballs aino mwanya gwe na poke joint nkoto nali seta uniona asemeriro muno yagamba radio west ikintu mwakora kinu atito na radio zetu zantu zikakikoraga kwenyine kuija mukatwikira mukatusanga myanya yeyi bashanga ground yes so ekinde kituchale nyingine musejo ogumulema amaguru abiri gona mulema ati rero hati ngaitwa abalema mazimo ati tukaroraga radio zetu anuzitwikira zibazenete ngwinya hati mwarugambarara tuchiteire so nebare boje mwebale muno akandi ngonzi ezo zisobole kuba neziguma bwena ho no twatanditsira okubasa kuretera makuru agariyo mu paparazzi z'amakuru ziri kutushikibwaho aba Green Top Schools abantu bashangwa umurumaya aho wano genderera kwikansanji umukacheka kwari kweta nanziga abambashomesa abana bitu aborengo rwo kutanditsira pre-primary hamwe na primary ngwene so far atam yahitire gati na gati konka tukuzibira kugiteka tekaho kabasa kutomwana wawe aha Green Top Schools bine ebizimbe birungi birya ha mutindo tubikubasa kujegajega abana bitu mbabari safe kandi nibabegesa academically babataho mutuma abo kuba abashomesa bari international tubari mu kwata kwato ebyawo hereze sine yakana ijobe no shomesa okuri yatibiriyo kandi nibakumanyisa ngu omwana wone bamurisaje almost okusingana no omukaho kumurisa abo kuba iwe mukano botari yatumwe nkanyo mukanimanya hate kiyanywa aha bomba barenyo bomba baraho full time abatechi nibarungi nibateka bari kugenderera amagara go mwana kwayine kuba nakura aha bwecho abo nibo ba Green Top kandi taranta zabana nibazishoma bucerikare babasa kuzita motwano wa sports ari mwebye mizano mbamukwataho kandi na no wa music dance and drama nawe twakumutsaga nyuma kandi mbakoreka ngo abana babengesa ebyo buhinji no burisa ejikatemba yo kushanga umwana nanywa amatari kugira ngo ngargo mu fridge no umwana yashomera Green Top Schools nabana amanyamaten garuganka hiye kitochemba kitemanka hiye bihimba mbabihinga bata nebindi abo kwa they do them at school amhergwizoba bakoreka ngo no mwana abo kugira ngo bine emiti bine ebimera bine you know umwana nabanisya omwisyo murungi okurugombe mere byo guterezo mwiko gwa oxygen kana bwanyuma umwana bura kurwara indwara ezezitine mutwe n'amaguru mutwaro ko isimuzaborenza screen zikoporeho no ija kuba no manya ebiro koga mwene nguntandike na rupapuro rwa The New Vision indani badranti Kawesi shooting nira bamwita FBI report goes missing njamwa buhurira nibe byo mu Uganda iyo bagamba bakureta kamera z'abashuma bakahendera nibo bazibire ngene ahambagira ngo FBI report goes missing. Details of strange fingerprints lifted from deceased's car emerge. Nabyo nukwe bariyomba byongesereza ho batyo. Beriyaha. Then President Museveni concludes Wakiso PDM tour with a massive rally. Wareba haha no droti yes. Junior audience eshemiye kubera ino president wihanga yazo mu kicweka. Shoma ho birebo byetegereze ezo neshonga za parish development model. Education twajikwata Mbajanga government receives Bunyoro University land title. Echo ni kirunji munonga. Kimanyisa ngo hatkanda babunyoro mwayongera kuguma ano kumanya ngo now university safe obutwatunga echape chi na no kubikugenda byona. Then to the za corruption ahani bajiranti president orders sacking of 152 CAA staff
unashika nibinji mukono gumwe hanga wanje barumwomu ahani bajant General Muhozi meets UAE counterpart United Arab Emirates ambugine basa kureva ganire ezo ni relationships zose n'amahanga gaheru ahabwe bitongore bitaro mwe na bumwe okubasagumza muntu kuza ensi yitu omuringo gushemire kandi ogura harmonious. Then ahandi uja kunchiriza nkutware aha Pakasa the court clerk who built medical education business nawe arwaha aha sigara no uja kunchiriza mbase kwendera urupapuro na nebye mizano ahi bari kujanti a number of Ugandans former sports stars are successful in USA. This sound is sweet. Kubere bitaratambwire je when you go to USA and you make it, then we have no problem with it. Still you stay our son, our daughter. The American dream byona byona babukoreka ukwabana bagiroke bakabasa kuchukora je. Fred Kawesi in New York. Yes, Nindeba, he's a celebrated American author. Birwaha to inekwano ferwa ebyo mzano. Tena shintakarga hantagambira katarekeka. Mbajirangu harimu emirimo hamwe na za tenders. Wabo inecho turanoronda utakubasa kubona huwa kubasa kuchukora basa kushoma urupapuro ruto rwa The New Vision akasheshekeri zoba orebe qualifications zawo zazo basa kugomura yebi epariyo bareta haza nindeba mu ndeba munema ndeba mu UNEB ndeba mu CAA ndeba mu Total Energies ndeba mu Chikube na Ibanda District Service Commissions mbere shate byote bitu byakunuya shoma morebe noja kwa nomanya ahora gwe then tenders nazo zirumusitekami wowe nakasente kawe kace karinganire no basa kutandikiraho obase okata mudeno ihemwe nyinji yo rupapuro rwe nkwe naruhendera ntyo kandi ebyijamu oza kubiyeyongera na shiringi zawe 10 orutunje I mean shiringi 12 ya New Vision nayo 12 sewe na nyabo rutunje noja kwa nomanya ebirikogaho katurebe urupapura urwa bucket. Okay, iwa kimanyota akaire nko kenyini akandi omanyire bagamba baragaine tebetana akaire kabukedde wetungire bukedde urupapura siringi 10 zonke zihangere ya Uganda akandi osobole kuba ensonga zino zimanya nko kuzirugeno maiso okwetoroli hanga ahamo nanseri ya mayanja bukedde ekwinire headline negambira plan yokuta Ayatollah Iran egudde mu lukwe nemuzayo mu mpuku bino biri mu nsonga ez'olutalo lugendo maiso kuli mu Israel Iran nahandi bukedde ekuletire story nyenja kalekero kino etegereze Ayatollah saa zino naliranka Habibi Mbezi akandi abamane mu nsonga ezo zimu Museveni leero ayingidde Kampala kiro kino ano bakutandika okurambura entekaniza za PDM Parish Development Model muno mu kicheke kya Kampala kiro amakuru aturozerege Lord Mayor na itomboita ngunyuti bamanyisize ngwaliyo neje mu kicheke kyange ngwensonga zino so kiro kino nwaliyo natandika okurambura bamali abantu abarukuba batungire obuherezo bwa PDM kandi nko kuba butekero mu nkora muno mu kicheke kya Kampala mbere hari nebintu ebindi obutale nenkurakorana ezindi ezikuba zikozirwe omwanyo gunugogumu okukuza amatikira gakabaka agasatu mu 2 soma bukedde otegereze kandi byona berumu noja kusoma sobole kuba nobimanya bukedde kiro kino siringi 10 zonka eza Uganda. Ayatollah aze mu mpuku Iran egudde mu lukwe rwa Israel okumusanya wo runo rutaro lagati ya Iran amna Israel kande nibyo baliyo babaza page ya kana abokede kero keno reporter ya FBI kutafandika wesi ebuze nuwaru irukirana reporter akasobera kwa nagibuza byona biri mbokede kiro keno Museveni asimi aba NRM okumega NUP mu kalulu kabavubuka somo wetegereze biribita kande byona biri mbukedde yawe ya kiro keno nyenja kalena Mengo ne Pastor Kayanja batongoza plan yokuzawo enyanja ya Kabaka nabyo birumu KCCA efunye obuwumbiru 10 netongoza okukola enguudo 13 akasatiro emukono
akurira akakiiko akagaba emirimu ne speaker wa district bakwate ensonga egino gimanye emirimu buli narabyaho ab'enganda abanyabuzaale nabamu mu kikaro ky'okuheereza abantu emirimu obusobozi bwabo baine okurora nibakora paspero erumu mathematics erumu integrated science English byona birumu omuzaire gigura omwana akande bakuletire omu page nkumbiterimba byogoberera ngo kugema enkoko okutangira endwadde byona bikuletire iwe omulinzi w'enkoko soma bukedde hati oyitegereze bike byoyine kukora okurora akandi enkoko zaawo zagumanya mezi kyabazinga abacamudde bino byemizaano akande biri bukedde kyabazinga naberateire empaka ez'omupiira byona birumu abazanyi abaleetedde club okuwummuza emijoozi ya biri kuli mu sports and kurugao bakuletire ebyemotoka z'empaka nti Lwakataka tasaaga awangudde ez'ebugerere n'awagagiya kungule bakuletire Lwakataka amafumafu omubukedde ekiro kinu omu nsonga za motoka z'empaka kuli zibaire bugerere soma oyitegereze rundi otungira bukedde ekiro kino hasiringi 10 zonke zihangire ya Uganda ekiro kino yazoketi byetungire akandi omanya makuru nyamwingi agaiziremu hasiringi zao 10 akandi abantu kujabura habo ensonga yakaire nuko sobole kwa notunga akaire no itungire bindi burikwa nibikiraho na muno mu myanya etaliye munemu genda mu supermarkets genda mu maduka genda ha streets genda mu myanya yona mu bookshops no sanga ibukedde ahamna new vision ebero makoya na mukaga kacheka stadium ataine mwano hekibale tegeka karo mutwaro gwao kutahamu sanka zunye nchakara akatogonga nje kwa kahire akebyenda nuko abahuliriza baitu abarungi ba Radio West sobole ku bantu basavinga nito tukujja kuba turonto basavinga mwanyo gundugumu kandi nuko echini hero meranku onjere emyaka 26 Radio West sobole kuba tujja gusana yuriyo naturora abeshongozi nibintu munonga bakija kwa batushemeza bake nedebe bake sati nkwendo ferwe oze kutebeza bwa butebeze bwa amazima garumutsa kwakiriye cyafayo kandi butosho kutukiteraga numukumanya ntabwo cyo tandika karo kasemeire inuku kenyini akijini hiro tokarora hati nyobo na kurora nyenjakara nakamba kandi bade agwire mbasuma kana mayisa nyunga bishemwe kamaisa kwa hizo nza kwa tsiri tu masi nkono kumutuguru nakamba bade agwire mbasuma nyenjakara nkoro hagusarau imwe wazenga kasheshe kako mutokujwara fashion no ngishuwara mbeirechi so sisa charity aliyo mali aba bakujya kubayo akandi aliyo mali aba bakaza ba ruhanga ya hiri kisembo amina rusobora kwata waya manyisa kazinda maifrokoni ewe bali ensi yone katetema nagambira tubire fota weekend umusigazi yagenzi yeragaza mwakazi nakawa makwe abantu bonorebere bahwaye buzauru sigere kalire wobo taro bentaro tikibale mu iroro ajibetsa kwa tutu massive so mbase kutuja yizoberyo ebara na mukaga kwezi kwitwa mshanju chayika cheka itini hiro mirankonjere for now twaza okumuraho kace karinganire kuturagara cyaha shaka twine shonge sireje kwa tuganiraho zirishwa kubana zitwara ihangari tu omumesho ezinyi namasiko ngo ni wo kwa hori noja kwa no twaso mu kuganiraho aho tuje kwa twera gashonshere cyakagamba nitwe yukabasa kuongesereza hari yebyo ebiturabe twasyaho itwe twisagari yagangamba nyenka baja ngambanye kahisa mabi so ntona nibo base kugamba twena tubase kurundana ibitekateko byitu then tubase okubonezana no kushemeza icyo kitiri kwenda ngo kibase okubaho twahumura ntugaruka utarugaho ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi
okufakitararine we don't have treatment because abantu abingi nafata akakwikire kwenyine. yes so the main point ninga eshonga enkore kusingayo is prevention okwelinda. Okay. Okwelinda nokubaza kwelinda wamanya katezo Risk yoroho. kora abe norwara umutima uri hakatezo akokufakitararire kora abe norwara shukari uri hakatezo gukufuna overdose okafakitararire kora boy nenda eshari nofuna clot ninga pressure temba. So in other words eto ashomesaha iwe umurimo gwawe nkomuntu no kureka ngo afuna okumanyisibwa about the risk ninga katezo ko mweno ojo nyina katezo ako kufakitararira abo kuba nyine of course naja abantu abatabindi ko kumugya makutuma na tura ino goba cyane abaryo mutura kurugatu na nawe gafamili tukanya nyina katezo so ngotarara utabyamire kunga umanye akatezo and then ukore prevention. Number 1 prevention ekusingayo netali yokose mibazi charity. Okay, so kora abitu ashango ine cholesterol ya higuro ine bishaje bikutambura umushagama kuna kujingo bishaje bigeho kandi yo kilometers 5 buri sande utajota utinobwe mbaga rero ndo ntarire nyama. So prevention is ebishaje tabyongera mu magara bikigazenisi. Number 2 tugira ngo oine problem ya clot maybe twakora clotting profile twashangusha kumene basakwe kwatesha yone kole kitonge cyo kwigaza imisendijo okabireho so twashanga kiriyecho then okole ebintu bitari bimwe na bimwe ebyo kucendeza kateza nko kushara kilo ko exercise kucendeza cholesterol kutamisa pressure abamo tushanga bine high clotting factors then tubahereza omubazi bwo kugira ngo ishaga very thin ora uri abantu bakumira cardiac aspirin. Yes then ndikuhendera abo kugira ngo twagira ngo abantu bana ahali 10 abakufana babine cardiovascular problems ninga problems z'umutima hamwe na nemisi njangu wabo ino burwiro bwe mu mutima ninge misi because nata itogambira cyane twina abantu abakurwara umutima kandi ne bamirumbazi bahuri izoba ubwo mutima ninga bino burwiro bwe misinga pressure. So kwa abo ine problems ezezo mutima na nemisi then no boine kufuna medication first of all like cardiac aspirin ulizoba then ukakora check up when the doctor recommends. Okay, especially eyo mutima ECG abantu amabakutureba no manya ECG hati bakanta ho waya izimo bazita amagura mukono bareba umutima gugufutera no gutambuza amashanyarazi then echo iyo kureba umunda ombishenje byo mutima kugira ngo bene bamanya ko ngatwa ika level na itagugo mbazi. Yes, so wabo ine pressure shukari na nobwe bwo mutima no itaga every year ugendo checking kugira ngo mbazi bagikwate mbahindure mbagire bata ushango tane mukatezo ko kufa kitararire. So check up hati ngeze twabigamba clot ijega mu embolism ekishagama cyetu kusirekirwa mu musigo mu ibondo kizabe haha no gutagamba ni barano tu tukakushano isa itera hansi. Yes, konka abantu abinji nka ababe wagamba ba for example umusigo umutima gwigara umutima bubone gustruggling then you can say nahora nabakobi nahora nashasha umucuba konka nabakobi you can say it then in 6 hours ubona kufana baba kutuzo mu irwaro ningo mwe bakusaving. Yes, konka ubumono ushanga utakabasa no kubona chance yo gambira bakora hihi. Yes, abantu bakwitwa overdose ya iyo mazwa shukari to kubona bwiri yego uri wenga akwa ni bashanga utakigamba. Yes, okay. sekwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omuchaika cheka mbara city otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshogozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Omanyukunyu Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Tipo Jackie Remy Jose Rasta Chance Engineer Jovan Sister Charity
kubashurako otebwa rushenda abokuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimbiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi harokusingura ebihembo nyamwingi n'abantu bo kucamura obwire bukashesha okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere n'abanyabuzari n'abanyamikago osibe noshayaya n'abahereza ba Radio West bishagishirwe Nyakazo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile MTN na Pepsi. Okay, tabaruka yo mukahumuro nitwe twakarugamu siriya bahurire owe byamagara mwamuhurura bwateraniye ndware ziri kutwite kitararine from nowhere ryaho uri nkoro kutambura handi hace bari bakaho rufiyo nango yinitanga konka mu tfe twongere kwecebeza twongere kumanya amagara gito kugemerire tureke okutuka ngana bwe cabaho ncanje manyisa ngurahangana uko yakikiriza we bari wocereho turiyo tugenda mu meisho na program ya sisimu kandi cyo butunji charity njene lake kasangaki kandi twine echo kunywe cha Sting echo nikora kurunji ahamagara gaitu akashaga makaka akatambura mpora nikeyongera mubwira ubutafaro bwagwejegera oshanga bwasimuka bwamanya ngo butubwire bwo kubyama tubwire bwo kuraha tubwire bwo kurura kubi kureka no bwire bwo gukora abo kuba ikane yetenga ibintu binji kandi nangwa niyo nko muntu ne byo kwetenga kandi nihanganiye ndegere cyo warukorera nabwa nyuma tubase kugira ibintu bihurire kayihurire anihangera hurire mbonyo echo kunywa echa Sting okubasa okugaruka amagaraga okagagarra mutwane nakashirinje kumibero zonka kandi kariyo mbicwe kabyo no mwihanga shuma habduka bwa wanyu amazima echo kunywa cha Sting charoho kurunje mnonga iwo mcharo inenda nakweshendereza akako kunywa umwana w'itaruka ketenga ntabwo cyo takamuteganisa iwe utakachikoresa mpaka ahora amanyire ngo rozaredi yarugaje umunda kandi yaba ehurire mbene aho nho twaza kutandikira okureta bakama beitu abo butuma bwabo bw'abashubuzi naho twaza kongeraho aba day to day supermarket mu kijungu branch ine binte bitakabahoga mu supermarket sezindi zone kugira ngo kitariyo no muntu emotoka na nenyonye byasigara byona biri mu supermarket eji ya day to day mu kijungu bantu wirukanzira ugure bintu aha mwanya gumwe bakabikomeraje ukabitaje mu kiruka cyawe ningo kapanyisaje boda yawe ukagenda onkana gwamazimagara ngo wagura binji ninge biremeyire mnonga hatabo entambura mbaje kuteraho babikutwara babikukizaho rukubano beta kandi ibintu bya biro quality tabaru kugureryo nebenda nkora hice ogumeno sima day to day supermarket neshango mujungu arugutorwa amasaka mbarra wahikaha Ajip Motel reba mukono gwawo gwa buryo bantu watemberaho kacaho bijagwa no hikirana ahari day to day supermarket ahwaho henyine around about mu kijungu kangambe ahari yeke nacho nabwanyuma mpereze munywano wanje base okongesererezaho ubwo nibamweta Aijaya Katumwa ogukwakwataha washinjira mu budget abatake tari kwakwata ekivuga ece kirinke mburuji mwe Yesu macheta bata no ija kwa noreba echamani mnonga Aijaya Katumwa arukuretera 30 years of jazz. Yes, live in concert izoba rya Sunday ibiro byo kwezi 20 okwezi kwitoko kwa Mushanju kandi naija kuba rya Serena muri Kampala
Yes, okutandika na shaha 11 ezo mwabazyo ija kwano basa okutaha omu Serena Hotel okubasa kureba Aija yakatumwa kandi mutumanya kurungi ngo kwachikwata hino ndija basa kumukoratira no basa okutunga ticket yawe urukurabira aha New Vision head office ningashi aha Serena Hotel henyine omuri Kampala kandi no basa na nokutunga tickets zawe okuruga aha Share Bugorobi, Share Capital, Share Bunga, Share Naria. Yes, okubasa kutunga ticket yawe kandi tuyona na Quick Pick Supermarkets amunonga eya Naguru eya Burindo hamwe na Namugongo abari kucenge cha Aija yakatumwa mushime kwa numbuza ngo ati mpkayo ryari nkabasa kutunga ticket eje bitu oyire kujanga nyona agamba hebi nabasa bwa time no basana no kugira esimwe yiwatera okubasa kongera kwebuza hati nyawari imbarra emwe agamba byona kane bya Kampala hati nyonka tunga ta ticket ninge kindi cyo kwenda kubuza teresimo ya note mushanje note emwe note ishatu ina munana mwenda munana tera hati enshonga ya Isaiah Katumwa om 30 years of jazz live in concert aha Serena Hotel biro 20 kwezi kwito kwa mushanju yes no ija kwa no mwegitaho kandi murebe byafayo kandi bitoka bizamuga hano mukama ninem tayangu hire mbintu ibi nabo kituna tujeyo tusagika Isaiah Katumwa kandi yo munsonga igiye tuyina abanyana bayitwa amanyano kwa bright suits mwana Tereze cyo mabandule kurunga bano bakuteka mu bijaro benu nuko tusobole kwa tuzuka kurunga mu mayisoganyo abari no mutorora bright suits ikisa nikyo road nangu nimbia so mubayikira bali mu rugo rwambarara Equity Building La Grande no bari kusangi baba bright suits kandi bakumanyisa ngube nsonga yo kumekinga shwango aba smart mayisoga abantu bakurora basima ogunugwo mulimo gwabo kwate namba yesimeri 07 mwenda nkaga na 5 nsanju asatu na mwenda banyana baito ba bright suits no bazanabo oyino mukoro oyine mbaga no yanjora no genda kubungo wabo mukazi amazima genyini kugumiza buratunga akande cyo kujwara kuruga mu bright suits sebyawo mbabirungi no burabo tayinemu mukazi paka mbamukwereza enambe ediyo kumalihira ya bright suits no kurunda neza suits zeze bachikora bakaja ngo hachiwota muhiro guno muho baka none bamuguha baburira arari kandi kire kuno urwaye nawe usako musigayo lira so uretere mhara umuntu yagira kiteko teko lira washe so enamba yabo akande kumalihira no sobora ka owanje nakasanga kihumura ogutachirondogo ntakashisha kwa uruhuki mugwante bagonde kwa kumana tuje mukindi hero I know 05 10 05 05 enamba ya bora 05 05 08 bright suits bariya mu rubuga akandi basobora ensonga yawe kubantu bagikora oleme kwe kwasa tusobora konoge habuko joyire kubi wena to kengeka wena nuburabura so geno bekwate ikintu ngo kisobore kuba na nyonyine kubariza nti fashion zino nyomba imanyiro gwiro mbasuma banjo mkono kalba guchwa fashion zino zokurora hano bazisanga wa budget boutique kamani kintu nije kariyo nakugambira najeka abacara hamwe na nabishiki kandi mu fashion zozona kandi aho rukuzahona wabanoza hambaga wabanoza kuzika wabanoza mu office wabanoza hamurumo wabanoza everywhere you're going to casual wear party wear beach wear simanyi bicyebye n'impurano mutebya muharanje natiragamba ngo cargo pants nkebyo oyineza boyfriend nebindi obu jacket ye sweater amashaha inshaho nebindi bishange on budget boutique aho aharimba guta street omukizembe kibari kweta GBK house opposite na Central Market aho chapa no banotira chango mnonga nikimeza sister kikuru kujwara kusigikira umukoro mbero ruku yes bana bo bushike bero batuhemura
ubundi tula mukoro ubundi yo kuzika umuntu ijajoyero atwara kala attention y'abantu bona aho kwa bari mu mwanya bikaguza bagamba katule nako sasa twongerere nako kweri kinu kikire tubo buntu le mukoro endi corporate naki baitururu umuntu nata hamwe n'ingeri ya joyire abantu bona bahinduka bakora ki bamare buri umwe kaguzaga kweri kinu kikire so kirungu kujwara bago wishezara jire butse bimpurani batebya kanibyo kirungu kujwara kusigikira hamukoro guru kubano byao yes kwetegereza eresimu yabe yaba budget boutique not umushanje not 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 call them right now noja kutunge cyo rukwenda musayizona nabo kwenda kushubura mu wholesale naimwe nabasavinga nabwe cyo mutaka gumaho mukareba konka kureka mugende muronde bijwaro birungi aho biri eti ni hiro mirankongere kiriyo ne kitagata kandi izobe ryo nkije kutogota kitafundikire mbamanyita bitwara twacyetenga kwerangira rese rukurengaho yiwe kikuru ija otaho mushayika cheka ahasigaro je tice doja kwa norebera abeyo omutwaro gwawo just ogwachogamo umudasta ikiye tuine kora kuhereza value for money yes hatu wasusura mutwaro watahamsa even beyond for us we zinga sazim saibiri zanye chakarul hali utaheremu otakakozera kintu kiona nogendera halaini yakatogo mbabanza bakwiriza akatogo marankonje akebyenda nyingi akarankati ubu hato mutwaro gwawo gutandikira kuba nugubarira gamba anyaho warire he kitano manyanto ikitano mye so we shall serve you beyond humura nyamisana bezeja kwikira lunch time wao ay pelao neja kubemezera kubanesha uyongera ugaruke nka self service so usobole kubana utunge cyo kuriya nyamisana yakire kito tuhere kurantu ketaringa rundi tufao habuli muhuririza witu wena hona nambere rugire kurorangu watunga akandi obuhereza obwekini hiro amera nkongere emyaka 26 kacheka stadium okutaha mutwaro gwonka ateine mwana hekibali so ubora ruga orukungu muri rundi orukara murumi orukara orukaro rurihire orabazini nyamwingi namuno mbichoka byanyu okubo bayizire ngaho kubarora ngukutaha metware 2 ngakutaha muzinga okutaha metware 2 busa okyokurya busa hoki yiturede tukwere breakfast twakuongera lunch twakuongera amasemererwa kandi juka bora yendora ariyo haruho kusanga arugire nkatoro ayino mugabira ngo umukoro ngusamukaga ngwitwa akingaho hatu muzija rugitora gya murundi gwo kubanza kujja kuno so iyo boraero koleki hakobyo kwerinda biroho kandi kurora bolo muhuririza wena already wese busaba umuntu no bwa mukwata ruhanga ariyo muhwezi witu twina matsiko ngutija kushikaye kiri abahurire kandi ko basa gukora icyo cyone teka ngutibasa kubanci tushemeza ahizoba nkeriye byo kunywa nebyo kuriya in case wenda gukora icyo beyond bundi twe tuteka abakubiguzambija kwa bariyo so tagaje tinze commentanda manyabiha ito kuchimtaka togona ranti atandi hacaho basa kwenjira muza apple otemwa kukunywa kariya kanda kavuzire nebindi service providers mbija kwa bariyo nabo cyo ine kora no kugira ngo iyo wijana kasente gaho kace karinganire ko kushemererwa rezo korezo tashemerwa honozi bicuro baba kutira mukina cafuta mukaga harisha to banisha to hari mukaga obeno mangu no tachine cyo kubasa kongera yerire byanye nchakare to kamanya kandi zo korana zo ryaho kandi no wayishongwira kajanga umuguru teriyo mwenge ogwafe katugunywe kati turi genda yoyote turisanga yo mwenge naraka message kachaza akarukurogenjoka naraka message yengwenji banyana baitu nababeta ba Valley View Motel balikamwenje ngo bataireho hapana nikandebe humwa Valley View kamwenje ngo bataireho motel mwe bari mnongana no kwereza abantu ka chansya ebyo ndwe twenda kunkuba ninda bokwe nabaninza fotopoto hataho nhondo kuraba abantu bakucumanya Valley View first ni manyi teraka kofira ka kwasereka but that is why I eat my breakfast when I'm going to fotopoto mbona ho ntwaza futanira abanywani bitu twazaganira nshongeza urukwata hihanga na mnonga akiraka kuturumu twasigazayo ebiro kambe barra hasumu yanje ecahata na shiti kibare kintu kibaye urwo kubanza urwa kabiri na norwa kashatu then urwa kana ebiri 10 na mushanje sangwa kire cafayo omuyihanga ryona
omucheka byono bihanga ahabwe kibine cha National Resistance Movement abamoto mukono kuchikwijuzwa bakama NRM konkani yejo NRM bisha kwani batera akaruru kabo ya aka primaries harulengo rwa bakorasi umurukurato kururu ihanga rwa parliament ba member ba parliament bayingi besimbere bana batanu mukaga hantebe gyo mwenda ubayireki wewe mwenda yego nibienda kibona mwenda nkugambiriwe nabwe kikireki ntujya kwantera akaruru ka primaries na muno aba baratu webembero kutukwatire bendere yekitebe cya NRM omukaruru akabona aharulengo rw'abakorasi umurukurato rukururu ihanga bona ngo sister yabagamba mwendi 15 turukujya kubasindika mu rukwato ruyanga akano nje kusanga bona besimbira hante begi ate kituru kukora ntwenda tutera akaruru wako akande nuko tsobole kuba nituyihamumu turarora ngwon tutabitera mwakitinga na bariya ebitebe ebindi nasobora kubisobora nuko akatujuwekera kana yagire yo stir nabayi nagwa mani exactly kimwe cya kabiri ijuka hano henu credit nijo wange eta kana no ijuke nyuma aho nintayo kusaba kwange kuraba TV West ndire kana ko tukatere mu mugongo no ijuka takora yo ngomba sisire kwa wale kuliriza okusaba kwange abo kubankara bahambe uza TV West na saba ntati kitora akora leka bache yamane bendere kubanza bale kutubihirirwa mulekana kana nako tukatere mu mugongo sobole kuoleka amazima transparency obuntu ngunako leka tukatere mugongo kiro kyakana nuko tukoma bebembezi abarungi abaratu bembera omurukurato rukuru ihanga kusaba kwange aba electoral commission na munomune ya NRM erukwebemberwa daktari Tango Doi webale kuliriza habukuba ninyona kusabere ninda bahambeho eza TV West Can program simuka particularly ntujakatera mugongo ahabtekateko byabo aba NRM nkechibina bo bakacomba jangwe babinu ko batwaza bati akaruru bati generale akaruru akatosha kutinde kuba ntitera kabona ako kinde kuba kariya kabweshereke ya kukoresa ballot boxes na nobundi na ballot papers okugira ngo tubase okenda mweno hati iwe katero tedena karije okategereze kugira ngo konsa kuba tukatera omuringo gwabweshereke konka mwena turiyo mukibina cyumwe wachenga nomwatwire ntonyogana kandi abamuntu baroze enjere wazito ntuzumanye abamuntu baroze bakora na campaign balhamu wachenga yeah they have been joint campaigns actually so hati aho kikikiranga tulemesa kujya nyuma yo muntu uturozere muri yabo mwenda abalhante beniye mungwa leka tusindike nanka bakoreke atwebembere kindi nkijya kwankiho no kusikangana nomanyisaje especially abamu na muno mbotize ntero hoire abamu obabimba musinga ekinika kibahiguru tempers zibahiguru abamba marira nekitebe bakirugiramo abamba ngabanyoni ingaruka nansi gisato kururu butano nyoni ingaruka ebintu nkebe nibijya kongera kuba nibikeha na muno mukanu akaturiyo kujya tukatera umugongo kero kyako ikiro cyo rwakana obunoburo burukwata abamemba ba parliament butwenda ngo baze kuskomuguha na nabandi abarukurga obibina ebindi so akanaka NRM yonka bo bakerondamo abantu kabashatu bana bajaka tuzeho muronde mwaragende akaza kusikurana nabari mbwenu twina amasiko minji ngo kintu muza kuchikora kandi mukikoreje kibase ngo kumenya imbare mu kusoma campaign zabo those joint campaigns muri kwijaba shayi n'amashomero n'ahandi mukahurikirize bigambo byabo nyina amasiko ngo mwaciremo omwine kuba n'umutorana okugenda okuza okurwanira entebe ejo yenyine arukuzaho na nebina ebindi mbona process netwenda nkabanye ihanga abaru responsible tubase kutera karuru kitwaka omutoma murunji kandi business yo kugira ngo charite akaba nyinejara ya mpereze kitoche yajatse mu rutoche tema mu kitoche business je yo kugira ngo omwana wanje no wari kumuhera school fees business yo kugira ngo guno mukuru wanje mwene tata mwene noha ejo nyena mutujukwasa harubaju abo kwenshonga z'ubwebembezi ntubantwendo ubwo ari kuza kuba nakore ebye byasigara
eby'abandi batakubasa kukora twazahabwa ebembezi okugira ngo nyone kushashurire fees chikumanyisa ngo nimbasa kuzomisho gabantu ngambe ndere nje nemba robinjire nderungwe nyerise karungu ndebeke ngo bintacharo byakorwa no nikibanjirira omuntu amani cyo ko rugareba specifically aharyo go mwanyo gwa yesimbire mbwe ni mwa besimbire ntushaba ngo mutusasire wareba ntakuza mu mugongo okugenderero ko twire no ntwariza ombya fizi ombya katoche nkaka nebindi abeno manyangwaho nindeba ngo ruyare nehenda ho ndije na ora koreki ora hazane ahabo kurigerera okwari kuba nabasa anokutukuba ntumureba mbwe nkoraze kunjera mushango manyago ninyana mshomesiza abana konkatampire karuru it business nendijo this is about leadership ensonga endi nekwatagana na utekeranganiza na muno twizire nturora na akayira ka primaries katakabire kwanukaika turazire mu district ya Rwemi yaga bintu bibire bugumanga ine abamo abantu baferire mu bomezi wabo nsasa namakaga ganya kuferira abantu babo turugera twizire toro mu district ya Isingiro na berabire obwimukiro buri utakabahoga ebiruka babyokeze abapikipiki bagokeze abantu batirengana abamo baferira ubomezi bwabo na muno omusa harundi mu nsonga niye mwe kwatagana na karuru obwijuka ntutekaniza karuru ndi primary eyekitebe kimu tabaire mbitebe bindi byona baituruziro kwesiko muguha abantu no kufera ubumezi bwabo na muno mu district inkezo kino cyaleterize IGP na ko mwanyo gungo gumu asobole kuba yagire byakiranura yayikara nabantu abo kurura ubusinge basobora kuba nibubaho kantungero kwanterera unakyaka nukira abakihoire tungere kusigara ngabana banyinemu nuko ubusingo busobole kuba nibugumaho tuleke kuba ntufera ubumezi hako ubumezi buso kutagarurwa rundi abanda kwa bafire bayina maka agokurorera bayina abana bari mu masomero kandi abanya Uganda bayina ubujunanizi bwo kurora ne bakoma bebembezi babo nabo ekituleke kuhambiriza abantu no kuteka mufosi kurora ke munanka asemeri kwa nakoma nanka omukaruru ako akaturaba ntutere kiriki akana obone tukoma bebembezi abaratu bembera akandi obaha ticket ekitebe cha NRM ekinde kinkwenda kubashaba no kugira ngo wahikaho obe very keen omanye outwakweta nka agent wo mwebembezo wo kwenda kutorana utakashanganoze nyuma wo muntu just kugira ngo washangana charite no turakuba no mureba ha TV kandi charite jideno kahikano yemererayo ubura kumanya na agent woha wize futera karuru nanka twahendera ukateriro taruwe abo kugira ngo tuwa very keen ahari ebyo ebiri kugenda omisho so ninyana utwara mu gishogo ogwo kubasa kukumanyisa ngo abantu ambako bine ba agents ombecwe capital umwe na bumwe ahimukuza kwa n'umuterera karuru nahabwe cyo takaza kurinda ngo rebe Eliakim Capsoni ahacweka aboko atakubasa kwetematema mwe bicweka nkakanana ngo abo kugira ngo nanda omurebe myanyendi nasindika bajwekewa senjo ngaje mugiteho amani mugicengeje kandi cyanci basika ija bucirikare bakorebe mu yero book bare woryo mu register then bakurabyeho uze kuriya uza kuterera karuru hatishitamakare urebe ucondoze ucenge uko ine kwa notera akaruraka utakahendera isira karuru kamutahi wawe abo kugira ngo tubabanya agent we abo kugira ngo tuwamanya obambe mberundana hariya nibwo batera karuru ninga so ninyenda ngo ote mutwana twawe akakaru nizoba rumwe ryonka ninteka tangwa mazoba gandi bwono twire nokora atere rutuhereze otorane omwebembezi owo kwenda ngo agenda korecho echo kwenda ngo kibeho sister ya gamanzonge ya enchwam that is decision making nyoni bani inheri mtezo wa karuru sazin na sazin kiroken balaza enchwamo gine ekini kyo ndukusaba oreke kubuguta na hasaheri yo kumarira enchwamu sazin umukamberoli amulimo gwamberoli muduka yawo mberoli na handi no musiri na mberoli ni ngumi antiyo mutezi wa karuru enchwamu sazin ogine nikimayise enchwamu yawo ege yoine norora niyo yera kujwekera akande nebindi byone byo kwano itaga nko mutezi wa karuru akaruru kakuru muno kutera karuru kikuru muno kandi nikijya nyenkya ukuba nikikuletera ubutetombo ita ito twakomere baitu oriyo no tere ndurungo twakomere baitu amazima genye na halaini yotemereo nikibanse ntwamwe egyo gine na sahen koze sentwamwe egyo yene kirokenu ekwebe mbere paka kiro kyakana kandi kyakana okore ntwamu ni yemu
oleke kubugutanira halaini oleke kutungutana omazire ku kamwanya ninkigumya nti umutima gwawe umwembezi ogusemererwa nokoma kandi numumanya kandi gendo osobole kwa nokikora nkomya Uganda obujunanzibwe kimwe kya kabiri iyo rwahayirwa omugisa wagyayo bunde myaka 5 ni wotahayo toine kyokulira bantu bawe ninkigumya tatkana nuko kayire ka accountability buhereza rundi embalire yosemerwa no buhereza mu myaka 5 yo mazireyo nuko ekyo borabo takikozire iraka lya abantu likachuwamu ngo hati yitu ntotaga kwinduramu gino ni nchuwamu ege abantu bakozire akandi leka kutinisiriza abatezi ba Karuru leka bundi kubayihaho omugisa gwabo ogwo kutera Karuru rundi disenfranchisement baleke bakozese iraka lyabo bakozese obujunanizi bwo bubaine bakozese n'enchuwamu yabebezi nayo mutwe bakomo mwebembezi warukwana biyetago bwiru umwe abamba bateka myanya hati ngama hoteli babatamuka katogo nyenki akara nekyo kunyu nanko unakera kwenda cyo kunyu nanka bamara bakingeramu akaruru kuri kagenda maiso cyari nyo marira muri mbyo kuriya na akaruru mutakatire shogwe nimba ndiye kiyenje njo kitagera program kandi kyo ndiyo ni kumaisa ati abantu bayito abatezi ba Karuru bayine begendererwa binge kyo ndiyo ni kumaisa kakuboba ni enchwa mwegi kurugana kirukinu rundi yo tahana yo mumutwe genda nayo usobole kuba nogikiriza no kuba somba ni manya utarete we nahagira kasanga hati nkwenda Karuru akamutera njendeza namba ya kasanga we bale hati nyeta cyari to mu ruturuturu we ntori inkahi utati nyumba tekaniriza hano mbaga nkakabuzi kanje nteka barya cyari tagonza ko kunywa nanga nsiga nakinga awe kana akatera takatera so enkora nkezo ntuzijumira nze kuronde cyo kunywa enkora nkezo ntuzijumira kandi amubwire buno sitasobora kubanezokaho hano kwa abantu batera Karuru kabo namazima wabora agent wo muntu twakweshengereza ndeka kutujabiriza shaha ya muheru mwiho buryarya mwiho bwisi mwiho bwinazi umanya ngo charite innocente omwetse bahungu nonda kuba agent we rero ko bahagize ubwona rero imikomisho gabantu gamba charite oye kumbe kuri yo munda just bazira ka sente kanje tukika hashaha iyo kutera Karuru akwani manya nkuriye ninye agent so untereze unabira agent nisha kuba tariyo hata nshara mukora akakuyeje umuryaba umuntu nimbihabiha ntaza mu joining nanka ahubwo kubanyowe nagire binashoberwa kanjende manyabiha ningo barakuzaha mwanya kuzamuka agent barondo baraze nyuma baburura bashara mbazo enyuma yo ndijwe muntu mutahi wa umuryamo otyo rukwe kandi nyo kambagambire eco rukusiga nce rukwijoka sharura eco rukubiba nce rukusharura iwo chikore obeno mangu mutahi wa muhayo andwe nakchoro mbwire bwo misho niwe hinaho birije kukwatara mbwenu ka agent wo muntu nakweshendereza hama guma enyuma no bahakuza y'abantu babiri emera hanshonga umuntu wawe mwemerere kandi obase kwishikiriza eco cy'uwamaraganise munoja kumbera agent otherwise turiyo ntuguma tuvugane bizubu ahabo kugira ngo nimba numuhendera mutukozire mutyo ekindi haro bagamba haro buri kimwe kigira ubwire bwacyo haro abebembezi cyari yo bundi akaije esimba mukali akahoyire ebintu tubyagenda kurungi bayito murundi gunorora akozereki agarukira haro abama turukura ngo ubundi akesimba tuyagenda kurumbi betati agarukira bayito kanorora haro heki kumuhondera rundi haro heki yeyongireho kuruga mumani agayariye ine mu Karuru kari akahoyire nikabanye manse ebintu ebimbino bwire bwabyo akandi akayero bukarukuba kahikire no one can stop reggae abantu bakukondera reggae is strong tobesire nurura ngo amani mvaga ko ha agire kabakashitire haro akayira kamazima kurukurura ngo hatikakire nuko likana ngo no agenda imbere ko like tarukukora muno takutamana maingi baitwe ngonzi z'abantu barkwanda bamoleka kusigikira hakaruru kala kahoyire nurura ngo amazima genyina haro hekiye yongireho kandi ebim ruhanga no rukukora ncho ni ngambira ntibule kim kina akayire kakyo kandi akayiruka rwa kayikire tosobora kuba no yemereza ensonga egyo rundi nkora kurana ye kubero okuba mweta Aijaya Katumwa 30 years in jazz live in concert
naija kuba nabaterera ekintu ky'amaani munonga nk'oku mumumanyaga okwatura nakitwaza kwakwatiriye mburugiye mazima nakora ekyafayo joti yesu mbwene ebiro by'okwezi 20 kwezi kwitu kwa mushanju neije kuba Sunday muri Kampala Serena Hotel okutandika na shayi 11 z'omwabazyo neija kuba nakibakorera ogundo murundi emyaka 30 ekintu ekyari kukikora kandi nagira ngu tickets okuzitunga noza aha Shell petrol stations omuri yabugorobi Shell Capital, Shell Bunga, Shell Naria kandi nangwa hariho na Quick Pick supermarkets naho no ihayo tickets ezi na munonge ya naguru ya Burindo na Namugongo okwe nayo wahikayo noba notunga tickets ya Aija ya Katumwa then na New Vision head office nitwe tubaze kwesiza abo kubantu manye cyaro gukora yakira ticket okurga aha offices zitu eza Kampala kandi na Serena Hotel itself nabo nibakwereza tiketeji ya Aija ya Katumwa arukunda kategori ya music ejo ingwendo shembe kandi na ni wota kakireba gazayo kirebe akakora kirebe note ko kukunda kandi ukaguma no chagira kikagira aho cyagariza kwenda kumanya byayogaho terese mweji not mushanju not emwe not ishat ina munana mwenda munana tera hati ebintu nibirunje nakweshengereza begiteho kore cyafaye twine kumuraho konko garuka nsabwa tugarukana na gamba nitwe tujya kwantu kusaba umurozi wetu wa TV West sisimuka usobole kuba no bazana itensonga zino ayo yetekanizota ikirukiye irira anamuno omukukomo mwebembezi wara kujuwekera omurukurator kururihanga kandi akaruru akatorekerize kwantutera kirukiya kana week eno niyo yenyini enteru kuhwa akande nuko tusobole kuba ntuwetegekera kabona umwaka 2026 ikiriza tumure kandi utagwa mukahumuro nuje kubona ugamba na itwe a 0200 mwenda noti mwenda 0 ina mwenda katugaruki The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on StarTimes Makura Chika. Go StarTimes. Buliomumunene. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda, Bati, and we've had them for quite
quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We will be reaching out to you with a report in a week, okay? Bye! Shakare nju yawe rukwesa orientayo amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Otyo webali mkahumuro 38 niziza karamsa yetu ya kabiri program bajeta sisimuka TV West tulena iwe akantungera kwa kusima rumaze kubano kamulimo akandi okera mulimo orionoro TV West omukaire nkaka namno muniyo utandikira na iwe sahemu yenye kyakara na hati kururukya roho umulimo gwebale muno ntugukusimera turiyo tugenda turi omudakika 38 ezera ngumshayiti ya kabiri kandi akashonshore cyakutwahikamo eza kutwegitaho nibaketa gamba nitwe abano teroro kurabira hasi mweje rya ha screen yawe kandi cyo tuganiraho nice cyo rukongesererezaho mbwene ubwira tuganira akaruru aka NRM aka primaries agwa baba parliament abakija kwesimba nabatahi babo okuruga umbe bine binde mbwene kutorana mo kunza kucwamo ebiro byo kwezi 17 urwa kanoro mbwene tukabe ntwenda iwo tuganirire iwe no yenda kureba karura akakaru kugenda kata nenche cyo yerarikirire ecabe byo kwerinda bine kubana bataho amani kandi abantu no bahaburachi omukaruraka noti bir noti mwenda noti ina mwenda akaruraka nako mugongo kandi abuturukuza kuterera karuru nije ko batarumbicwe kabyona we nije ko bari yaho aha mwanya gumo ogwara terero ahantu baza kwa bine yo ba agents babo mbwenu ngabeni nyenda ngo kimanye ngo ine kumanya agent wogo workwenda kutsa omugongo ukaba nho watera line kandi basa kugenda bucirikare ukeba kureba mu yellow book bare wabo mu register dere manye ngo wazafutera karuro takashishi zoba then nabwanyuma isha yo kutera kwera hike obeno manya agent wo kuzafutera karuru omuze jo mugongo nebindi ngeni wariyo kwe natureba akaire kano akaka kabahiruwe kurora batera campaigns no kukamyanya yetaliye munemu ningumi yangu kabaire nikamara iki akabiru kuroriwe omyaganda okorenchwamu ebugambo bayizire babaza bingi baba neza ebindi bitalbe munabemu ingire myanya rukiro bwinge barkwambe bembera mukoswese zabo bagikereho so hatkanu kakaire hari yabo munana besimbere hante bigi hari yabo 10 yaba hante bigi nuko akaire kawe nchokururu mulimo mukota hatiye kenkurora gule hari umtezo wa karuru yiwo muri yaba besimbere hante bigi niyemu no worozire ngunakiza umugenzi we akande nuko sobole konomereza karuru agenda akwebe mbere umukwato ko rihanga namuno kuri takagire mukabona kano akakyakana kurorangu muri yabo bona ngo kubale hante begyo yiwemera mugongo enyuma yogo uwo rukurorangu ine kyakizireho bagenzi be enambera screen gamba neitwe 0200 mwenda 0 ina mwenda no rukuraba usobole kuba no bazana itansonge gyoni yemu akande turole twetekanize tuta rundi nchwa mwege tutahanayo akande ntujagiteka tutamunkora ahakiro ikiakana hakwebero byatwaho no yenda kureba karura karukushatsa izoberyo
nenchecho yerarchirire echo kwenda kugambira abe byo kwerinda izoba nkeryo kandi nenche kinde cyo kubasa kwabura ahakaruraka ito byisi twabigamba we are causing some awareness kutaka jetizo barkanyiba. Hello twakwachira hello tingondo misinga karuraka ebyanyo tinda bikwasire tinda bicengire tinda byijukire ngaha buza akana karuraka kucho mchango ahariyo gwarije kwendabire member wa parliament ahabwa icweka cawe omwihanga abo kwambije kwambe simbana nabandi kurwombe bine bindi mwine futa yo waman arije kuba narabaho nabwe tsesho ngeje tatitwara ke ya just obukari aka NRM kainda karere ashito kumangu wota tire yogo wor kwenda kutabana na bariya tina borfu na chance yo kumterera karuru. Hello Sebo twakwachira amazina ugonjwa bukurga yes ndeni akarura katika gambaro kale ni ndekatika mnombarazi katika ubakana yes basa babaranje barina katira bakabale kuno bakabale kwa eze kabara barina bahandika usura ngigambo bareke kongera bazazuru yego aya bukuba batubije ko baenda katira batubije bajeje musanga bari n'ubugero bwazo indabazo n'abazandi ko ndambo batubazandi ke no sura zazo yes kuba stabilete sura nabiza gumano ongera usanga karoro akasinza aba bar 20 baba bibiri aba bar 20 usanga no kubandika yes jenshonga ninkuru nganimba za no muhabantu mu rubuga muno yagamba ati atkandi yaka ku mugongo nukanguhira kuiba ekyo kwanza busa evidence abari bati line mbaba tahiri kare busa umanya zero forms nebihinde. Hello takwajira sebo hello Esimo ya screen noti bir noti mwenda noti inamwenda bahandika omushura bahandike no mbigambaho misho ngwenu turebe cyaha ni stari ngana ne cyaha nuko batayongera zero. Hello takwachira sebo twakwachira sebo tukurire mugambe turiya turire je sebo ekiteso cyawe Hapana Alex hatu wakutugaruze nyuma. Esumito noti bir noti mwenda noti inamwenda tutere otugambere ahariye hejuru tuganiraho akarunondo rebe karukushaki nenje cyo yerarikirire cyo rukwenda ngo kitakabaho abe byo kwerira bakwatsa amana. Hello TV West hello obanze wachendeza volume ya TV set yawe tubaso kuruza naje otherwise no kuturira tayo. Hello ashija kare haturogwe bashija kakari mutenda riyare banzo chendeza volume ya TV ninga ujihireho chumwe then turuza na hasumu utense zihanga ryawo ko kiteka teko cya mfiteka mu kitenesa
kandi imwe mba muri ya ground nomanye bitwire nibayo ngeno kwenda kubicendeze byakwasa kwa biro bibi na no kwimisye byo byakwasa kwa biro birungi nibo rukuboce gambere Allo sebo twakwakira turire je sebo izina naiwaterra isimu na necho kwenda kutugambira akaruraka amazina ni Kakuru Pade okutere na tera Kampala Kanyanya twakwakira buzima Kanyanya omulamu gwo kutera Karuru yo ni deva amazima Karuraka ko mugongo rusukani karalisa wetu atatera go boxi kaninja nguno tuenda amazima gwentu nonda kuza kutweshereka mu where is your problem akuburo ni mugongo mukwitana kwa che wateta kutera mu boxi. Okay, konka twachikashaza muntu tekwa katera nonda bitwaze bwe bita aha polling station zezi. Oh. Ijuka ebyona bikabaho mukusaba kwangu kunakozire nyuma aho nagamba kusikira ngo kwa kaba chairperson za bentebe kubanza katirwe mazima ga yoleka ensi yona ya garora leka nakakanu akaba kurasina muno akaebendera tukatere mu mugongo. Hello, twakwakira sebo. Okay. Wakakafe singa kakaruru. Yes. Nuko nsaba tugushoboza uburyo mu gabo. Oye bari. Kandi batapino gwisho bivuga badera karuba n'abemeza bisire. Ego. Kandi batarondera mukinge gose barondera mukinge go kutisa no kubasa. Exactly. Kandi abantu ba agent bazona kuruka paba barakera bakubandi kukaza kuzamu. Iyo barebe cyangwa kibatera kaza bakora batereza mishongabo batawubino batiriwe. Yego buzima. Kandi nibizo barundi kandi mwembere kuja kutera cyakarura izorejo. Twetana no mukini hiro mirankongere. Wekanyari. Abarna mukago kwezi kwito kwa mushaje muchayika cheka. Karte ninja kuiza. Yabare. Yesibireje ba agent kireke komaho. Aine songa yabazao cha person yatebe kubanza. Ngwa karuru tukasemeri koma mulaini. Ya yito tuje mulaini, line yetu ni yesingire tutere ndumcha. Turugeo. No change no change. Yongera na hali yokeho uyetegereza umuhendo kubahandika nugo gwenyini. Mbigambo na nomshuri. Ori yo muyasaba umutezi wesimu nguleka tuguhandike mbigambo tugwongera no musura nuko kintu kireme kuretereza umuze. Umuramu rugireho uri akagaruka hale hakandi ngo bayina twakwandike papure bisya mwine kubahama mpaka mushira mwine kubambushika mwine kuhondereza mukarora bakarukanyu katerwa hatalirwe bajyo bwire kwika bakabasomera umuhendo gumutabayini kandi halaini mweberiro kandi icuko bujulizi botacyaroho mutahire kandi bali nubo bayine papura bacwamu bekore byabo bindi akaruro karaba kahoyi mwe barabaterese mutu ataho ombwire bwa bisinsi no mazima mutsasire bitwaza kumuraha mwe barabaterese mu kandi tubendeza akarura kihorere mukamabere kimwe omuhwezi wanyu katwakire bisinsi no abo kubesha haze nzahika kare twazanda katumuraha